He hui hei whakakotahi I ngā kaimahi o te whare patu miti o AFCO I te Wairoa, ki te kimi huarahi āwhina I a rātou. I roto I te wiki nei, kua taumaha ke ake te noho a ngā kaimahi me o rātou whānau, kei a Irena Smith tēnei pūrongo. Me pēheara, koe nei te pātai nui a ngā kaimahi kua katia ki waho I te whare patu miti o AFCO ki Wairoa. They're trying to split families and also trying to split communities. Ko Dave Taurima tētahi kei te porotu ki te umanga o Tallies, he ahuatanga kua wehe I tōna whānau, I nā ko tana tamāhine kei te mahi tonu ki te whare patu miti. A lot of people got their whānau members in and started them at the freezing works, and then 2 months down the track, here they are, they've locked out union members and put up our own children and whānau against us. He hui tēnei hei kōrero I ngā take e pēhi nei I ngā kaimahi, ko te tikanga ka tai mai te minita take Māori ki te whakatūwhera I tētahi whare tuku āwhina ki a rātou, engari I raru tana wakarererangi. We were expecting him. The whole iwi is here expecting him. It's disappointing that he hasn't turned up. I whakatakoto tonu ngā pātai hei kōkiri mā te minita. If we come together as one people and put pressure on the government, could that be done? Ko whakaritea te uniana mō ngā kaipatu miti he porotu anō ka timata a te taite mo te rua rā. Ko te whakautu a Tallies, ka katia ki waho te hunga ka porotu mai tēnei rā tainua atu ki te kauma ono o painga whāwha. Most people are in support of their own families and will want to go out on strike in support of their families, so they just don't know what to do right now. That's where it's about. I te mutunga mai he nui tonu ngā pātai kei te iriiri ki ngā pakitara, ko te kotahitanga anake pea, e ārahi, I a rātou, Irena Smith, Te Kare.